Siyambonga uNkulunkulu owenza tonke tinto kahle. Ngiyacela nje bazwana ukuthi sithathe nangomlayeto lo mcoka. Tikolo setivuliwe kunala ngema-chapters lang-12. Sicela ukuthi ma-students bese-ke batale kakhulu, bothishela, baphathi betikolo, bo-principal, bo-deputy, wonke nje umuntu, school committee, labahamba emgwaqweni kubo-ke njengoba sesabona eSouth Africa sesahleba nje nabazalwane ukuthi niyakhumbula nje lana lo wentatibongo abonge athi kunesikhuni lesasha nasikhumbula vele kwabakhona ukuthi awunaku nge-unrest kwenteka into awusekwenteka eSouth Africa, upetrol angakhula eSouth Africa sekunje. So-ke kukhona lokho ukuthi abantu abethu ababe safe. Ngiko-ke bonke ama-stakeholders basho njalo lokuthi live nje la uNkulunkulu lisigezwe. Kukhona-ke la kumavidiyo la sichaza khona ukuthi ngeke nje umuntu loyako uye lapha egedini ufike uthandaze. Ngena nje ekamereni lakho bese uthi Nkosi ngisadla nali live nali ngiyaphuphisa leti into lathi lanzile. Nasihlonipha nje ukuthi live la uNkulunkulu lisigezwe. Ligeza ungabona. Ngikhumbula sifundzisa ukuthi nawufunza Zenzo lesi iBhayibheli Peter nakakhuda laba couples laba bo-Ananiya naSafira wathi yeni kwente njani lithi iBhayibheli Ananiya nakeva lawo mavi wavele wawaphasa wafa. Sibuye sikudisplaye-ke sasizacela abanye lapha epulpit beta sathi nje umfundisi tawukhuluma amagama afika athi sukuma asihlala phasi. So bebenda njalo ngithi nje sukuma phinde futhi hlala phasi bababuka abazali sukuma ngase ngithi asesibuke abazali nangithi sukuma kukhona into loyiva ibhoma kude kodwa nje nangithi sukuma hlala phasi kuyendeka. Sathi kunjalo-ke ukuthi kunetinto even lokhu umoya leti wako longeke udibone. Phindze lo munye njengoba sisachubeka ne-37 day fasting uyakhuluma lo munye ubeka nje tinto letiningi uyasho ukuthi awu maye siyabonga ukuthi siyafundziswa ukuthi do the do's, the don'ts will disappear. Lokusho ukuthi-ke if you do the do's kunema-don'ts nje labalekako longawaboni. Yabekisa-ke lokuthi nyalo nje we are doing the fasting. So le fasting kunetinto letikhweshako longatiboni ngoba kunaletinye tibi nje lesingatiboni futhi lesiyotshela ezulwini hawu kwendeka naku. So-ke nasifundzisa-ke siyasho ukuthi letinto leti kunebela nje kancane nawushaya ibalo ubuka le ngoda se-South Africa uyabuka ukuthi njengoba nje sesibathandazela futhi siyabathandazela bekunene lokuthi itikola betivulwe nini ucalculate-ke. So lama-devil worshippers nalama-satanists aba nako lokho ukuthi nathi kasesibuke nalive lakangwane nabaseMozambique nabo nje bacaphele nebakuphi siyabacaphelisa lokho ukuthi futhi lokhu noma ngabe kwenteka kuphi sekuthi nje sinaka kakhulu naye eSouth Africa ngoba nabo bana 200 emalangeni rand 100 emalangeni 100 rand. Njengoba siyathi nje kwezinye many things are in common. Siyahlola-ke ebhodweni sibuke lokuphekwakho ukuthi itikola betivulwe nini almost 4 days kwenteka-ke lokho. So sesivele sivivanisile nje ukuthi nabe lokho ama-satanists ukuthi asichansa. Kodwa sebangivile bazwane ngithi esikhathi saloko mhlawumbe amalanga asachubeka sitabakhumbula abazalwane. Siyacela-ke lokho ukuthi lo mlayeto nawo undlulise live la uNkulunkulu lisigezwe. Lama-chapters lawa-ke lang-12 lesicela ukuthi namhla futhi siyokhumbula ukuthi taze tivula tikolo. Siyacela noma ubhizi kanjani vele umise konke uwathathe nje. Futhi kungaba kahle ukuthi uthathe ibhuku lakho kungabi nje kufunza kube kubhala unikete isikhathi ayiguarantee maybe nje 1 hour ngani noma ngabe besingathi nje ngo-5 hours. So sibuya emsebentini sibuya kuphi etikolweni sibuya kuphi nasemasontweni labachubeka babe semasontweni akube nesikhathi nje i-praise team yethu namhla into yathatha iBhayibheli lapha sibone kuhaza lapha esontweni emakhaya namkhulu nagogo konke nje. Ngoba bazweni batawuresponda naka-Facebook nje sitawukhona athi sibhale inombolo unayo inombolo yemfundiso utawusho ukuthi mina ngingenile ngiloyo nje indicate mina ngingenile nebantwana you can name it ka-Facebook ngale mhlambe na uthanza uyakhona ukuthi ku-inbox uyakhona ukubhala nelist yebantwana so that sitokhona ukuthi satane nekuthandazelana. Siyabonga nje kubantwana sitayiletha i-report kube kuhle ngemgcibelo ngema-uniform baye epulpit bagibela kwathandazwa
nakho konke. So siyacela-ke ba-indicate abazali naku-WhatsApp utawukhona ku-indicator nawuthanza lokuthi ukhone ukuthi awumini naba njengoba nje kune-list nalabanye abantwana nathi sidakuniketa i-list akhona ama-intercessor lathandazayo kuthi nayo i-list ibeke lapha leli phepha sidange amagama onke abantwana. So-ke sitakwenda lokho kulama-chapters-ke utawunaka nje ngoba incwadi yemahubo kulama-chapters utawunaka nje kukhona lawa la common lokhansi vele ayafunzwa nasetikolweni utawukhansi nje ukuthi awunamhla ayafundwa. So siyacela-ke ukuthi kutaba kuhle nakuNkulunkulu khanzakala ukuthi phindze nasesivala le first term le phindze futhi lelo langa lokuvalwa ngalo siphindze sihlangane sonke ngoba kuyaphekwa bazalwane. Wathi umfundisi kunikhumbuta ukuthi sathi nje sibuka emaviki angu-52 eminyakeni sathi-ke kutawuhamba kube khona ukuthi sicele bafundisi labatiwako labangu-52 ebenyalo nje singathi kuleli viki leli umfundisi bani bekasolathandaza uyeta uyaka-VOC uyasho ukuthi naku la sicela khona eMaswati afunze la onke. Sathi siyabekisa nangeke wesi-52 liviki lesitawuthi nje lokugcina uyabona mhla ka-31 so sinaliviki nali lamhla ka-24 25 kuya kumhla ka-31 uyabona nje loyo nakazilile ukuthi uNkulunkulu ufuna sigeze ngaliphi livi ithini irema yethu uyasipha sinkwa sethu semihla ngemihla uthini nje namuhla wethu wa between 24 December kuze kube ngu-31 uyabona ukuthi nakacala nyalo athandaza. And then bese kuba khona-ke suyavela VOC utasita nalapho social media ukuthi bazalwane ngingumpostoli bani ngingumfundisi bani reverend bani naku-ke eMaswati nala ngisheya kwetilwadle la sicela khona ukuthi adlela uNkulunkulu akagobonzela usibuka sigcoke ingubo yinye. Yinhle le nto le ngicela uyithathe uyi-elaborate wena locala kukiva kodwa laba yikhumbulakho wayikhuluma umfundisi sami years back. Na ubuka-ke nyalo kusesekhona ukuthi ngathi kusesengala ngakithi ukuthi siyahamba sinivele ukuthi naku nje lofuna siyingubo lofuna siyigcoke ushobele kiyo ubhace kiyo ngiko phindze futhi noma simemetela kuzile sekuthi-ke vele kuba khona lokuthi ngeke akusuwe ngiyakufakazela le ngane lonayo ukwata kuswaca kodwa lokumnanzi ukuthi siyachubeka nabachubekayo. Sitawunaka-ke lapha wona lamavesi lawo kukhona nje lokunye lokukhuluma ngetinsanzane kukhona nje leli vesi uthi asinolifunza lapha lithi bomake nababe bangishiyile bangaki-ke bantwana okhanzala ukuthi baya-strugglisha mhlawumbe basethe ama-uniform bobabe namake bacabene babe namake letihlobo. So i-combination nje phindze futhi utawunaka lama-topics lapha ikhona nje linye i-topic lethi Nkosi yami umkhuleko wocela ukubusiswa nguNkulunkulu nekuvikelwa nguye. Nakho-ke vele uyakubona. So nje kukhethe-ke lawo ma-chapters lawo lokubonakala ukuthi Nkosi sita emgwaqweni sita encwadzeni ya-Estela nje kunale ngoma lethi thula sizwe ungabokhala uJehova wakho uzokuncobela nawufundza ngeversion yesiZulu kukhulunywa inkosi ukuthi kwabiswa abantu nabothula sizwe benkosi lothula sizwe anyway sebatanga ngiphaphazana ukuthi niyamadini ukuthi ngiyini thula sizwe thula wena sizwe. So-ke siyambonga uNkulunkulu nekuthi-ke phindze futhi lapha sibekise nje i-chapter yokugcina kulama chapters langu-12 ithi-ke yona lapha ekugcineni ithi sindisa abantu bakho ubusise ifa lakho ubaluse shothi be a shepherd oh God bese uthi ubathwale kuze kube phakade. Kunengoma-ke bantwana ngiyakhumbula nasekhempini nje basithi sabonga minyaka nophelile nanyalo-ke bathi nabagibela lapha estage nami ngehla sagucula ema-TV sathi ingoma bayihlabelela nayo ingoma nayo leni yathi kakhulu lethi Thixo ozwa izikhungu besithi siphe impendulo yakho siphe impendulo ingoma yaseWeseli khona lapha lethi thweza amaphiko akho usethwale Nkosi bese yithi sihlangule yonke indawo siyathi sesayifaka la sihlangule konke indawo noma besihamba kuphi sihlangule konke indawo bayihlabela abantwana bayihlabelela ingoma leyo. So khona le part lethi thweza amaphiko lule amaphiko akho usithwale uNkulunkulu uma besihamba kuphi sithwale size sithe ku livesi lokugcina lotalifunza lapho lisho lithi useluse Nkosi usithwale kuze kube phakade. Ngiyabekisa nje isithombe lesi ukuthi bazwane basibambise. Siyacela ke lovile evele omunye baphathi besikole school committee badali
nithi bomalume laba labalayisha abantwana, wena lo sinzisiwe, nanangu nje lokhu kwenzakala ukuthi akasinzisi. Siyanicela futhi nani nasebantwana nje kuseni nawuvuka, niyekele ukuthi nivuke, lokuthi nje khansi niyajumisa la. Nawe ujumisa soshaya amarawundi ekuseni, sokuthi khansi ulethe uyagijima la emgwaqweni. So uvuke nje. Futhi kungabi namhla kuphela, mhlambe sowubonile nawe ungasuthathela akho nje uthi 12 usho i-arrival. Asengithathela ama-chapters nawo. Phinde noma beka abantwana sowupakile lapha, ngena lapha ekhumbini yakho. Ngoba niyayiwasha ikhumbi. Nawe idasida ngesikhathi noma besenethi imfula, thula, thatha iBhayibheli. Udle, inhloko abantwana la uyabona nje ukuthi nabe umfana nayo ikhumbi noma yini-ke isprinter lokuthi nje bengashayisana imoto ukuthi inhloko lapha bengahlafaka lapha. So ngakhathi-ke sowuwetha la, ubhake kahle emthundini bese uyathula nje. Naku nami le ngikwendako emotweni, labanye benu bayakhona ngibona, mfundisi kuyenteka noma usedolobheni nje awubona imoto ipakile lapho. Kungekho indzawo nje lokade ukuthi imoto ayikhansi ipakile lapha, la ekhathi kudliwa live. Ngikuyibona nje solo yisha, phindze inesithundi, phindze inako lokukhadimula ukuthi ifunzelwa live. Asikwendeni maswati, nani betincola temgwaco. Bese-ke nasemakhaya, nawubuka nje abantwana bangala ngingasho, labangathi bashayela ilitulo, hawu wena bakithi. So shaya ilitulo endlini ufe. Uyakubona-ke ukuthi isathane uyalesaba live la Nkulunkulu. Asilithatheni badala, ma-students nani kanjalo. Bo-SU siyacela ukuthi kube khona isikhathi kanye ngeliviki, sitawuchubeka sicoce nani kanye ngeliviki, asesingahlabeleli lapha. Sifike nje kulothu seLibhayibheli kube khona noma kuleyo 20 minutes, 30 minutes noma hour, kufike kuthiwe nje kuyadliwa live. Njengalapha nje ngoba kusesebhizi esikoleni, kodwa wena mphathi waka-SU kwendeni kusasa nabe sekulate esikoleni seniphumile, kusasa nje kube khona ukuthi asenihlangane nje nitobona nabe nema-new members, nicela nathishela memekele ukuthi bonke labasinzisiwe labacala ukufika esikoleni baka-SU sicela bahlangane lapha. So uyacala-ke phindze futhi you can give them the same video ukuthi bayilalele, bayibukele, then-ke bese kuba khona ukuthi nje khansi niguce phasi nini ngama-students. Futhi noma ningaguca lapha kumonye ngasembule nicele esikolweni, bantwana nase bahamba nini lelo hour niguce phasi nifunza wona lama-chapters lawa. Ngubani longafa? Kungakho nje siyakhumbutela siyethe esikolweni bazane, futhi-ke sitawusebenzisa kakhulu lokuthi sithe after school nasebusuku ngabo-11, bothishela sebalungisile, nawe siyacela siwente kanjalo. Siyeda thina security uyazivulela egedeni, sikhonethe i-instrument yethu, lekutaba khona ukuthi kune-background music, tikhona tingoma temfundisi. Bese lapha kuMorning Assembly tikhona titulo, khanze sihleki nje sithulile sifunza iBhayibheli, wona lama-chapters lawa, nalamanye-ke nalamanye bakusetha lamaningi. Kube khona ukuthi ngiyathanda nje lezi zasebusuku banalabo bo-head teacher labagangakho, nabo-deputy, nabothishela, nalapha kahulumende. Khanze umuntu ngabo-11 ngabo-3 ekuseni uyachela. Nathi-ke tikhona tikhashana khansi siyasuka nje lapha siya le kuMhlume, siyacela kuvuleke. Lesikucelako nje thina ukuthi bantwana bema kuphi kuMorning Assembly, sitawuma sithule sithi thu nalina futhi litulo bana bantwana kuyenteka kanjalo, sinawo ama-umbrella lamanye sisawathenga because this is a project. Siyema phasi ka-umbrella siphethe amabhayibheli ethu, uyakhala umusic lapha. Phindze futhi siyahamba sifunza iBhayibheli, amanye amaklasi. Ngikhumbula nje isikole sami sinjani, isikole sakaNgomane High School. Nkosi yami ngiyakhumbula le kubo-99 sikhembile, what a clean school. So lamanye ama-corridor kuyakhanya lapha, siyahamba sifunza iBhayibheli, la kuhamba khona abantwana sithakatha ngengadi yaJesu. It's a revealed project kwethu nje ukuthi sathi sagcinanga kuboJoshua ukuthi la ninyathela khona leyo ndzawo niyayihla. Kuba creative nje bantwana nje nabalapha nje basithi sathophisa siniphe, phinde sebakhumbuta ukuthi yini vision, where there is no vision people perish. Sasiyachaza lokhuluma ngoba kusuka umfundisi uthi vision is when the future visits your present. Lokhu lengibona ngingikho nathi-ke i-vision, so nakuthi vision people perish. So akube ne-vision esikolweni kuvuleke thina nje wethu lo petrol ukuthi siyeda la siyahlala singena kuma-toilet, lesi sikhathi lama-toilet afike singene sigeze ebuso, nangabe i-nature calls kutaba kahle ukuthi sikhulula khona la mthoyi siyaflasha. Sibusiso lesi nje. Sengimane nje ngiyeba bazalwane, ngila ekuthenini nje bo-president lapha, bothishela laba buku-SU, nani ma-students nabo mhlambe bothishela kwenteza ngesikhathi umuntu omdala abe nemahloni nje ngelivangela, esabe kuhlabela kuMorning Assembly. So uyambona thishela, hawu kane wathi kuhlabelela esikoleni kodwa unemahloni. iBhayibheli lithi lonemahloni na? Anginamahloni nelivangela. So yithatheni-ke bantu labasha, kube khona nje ukuthi nasi isikole sesigucile. Ingakho nje kutaba khona lokho ukuthi lenye isikole esitakithi khona la kuMorning Assembly, noma sengi-5 minutes nje
Kudaba khona lokho ukuthi ukhanzakala ukuthi mhlawumbe akuzange kwenteke babone nomphathi isikole agucile futhi kude olutasa ibhloko liyangcola i-uniform. Mntabana usuke uye empompini ugeze emadolo akho. Ngikuphi lobungcono ukuthi uguce lapha ungakasaphaki noma-ke ukhanzakala ukuthi usaphake lapha emgwacweni. Lona lidulu base baveda nje ku-TV lo washaya lidulu kwabonakala ukuthi impahla dindiza lapha ngoba lidulu lishana ngaleyo impact. Ngiyaphi nje lapho sitawugcina sikukhuluma lokunye, it's just a picture nje. Lokunye futhi sicela kukuva nangani sivunulisane ukuthi awethu mfundisisi ngiyayibuka nje le nto le. What if nakhona la ka-SU ukhanzakala ukuthi kuba khona ukuthi SU uhambele emakhaya lathutane noma-ke bangena abathandaza to every teacher's quarter la kuhlala khona thishela. Phindze usikole nasingalungisa nje ikhumbi kube khona ukuthi SU bantwana committee bangi-7 bese kuthathwa labo-ke mhlambe kumbe bangilo 15 ngibekise nje lakisi la sikhona kwalozitha. Labantwana kube khona ukhona labahlala lapha ngesheya, ukhona labanye labahlala kaZombothi, ukhona labahlala kalobamba lomdzalo. Ukhanzakala ukuthi kuyahanjwa nje sifike siyangena sihamba likhaya ngalinye kuyathandazwa kusuka pokati kusuka ilapha kuyathuka letitwe hayi lokuthi kuyathuka kuyahamba. So this is a big project manje nje sisasicale ngalokuthi sonke namuhla sifunza nanga-ke lama chapters la ngu-12 sifunza-ke Mahubo, sicala kuMahubo 16 or rather 17 sorry. Mahubo 17 bese-ke sesiyoma kuMahubo 28. Nawubala-ke that is 12 chapters. Mahubo 17 siyogcina kuMahubo 28. Take your Bible la ukhona khona futhi nangabe-ke usahamba usesendleleni usesemgwacweni paka imoto lapho uthi kancane nosekhumbulile usebhasini ungesabi ukuvula iBhayibheli. Phindze nasufika ekhaya-ke soyishaya kahle yabona nje nongaphinza kathathu kugcina sophuma 36. Yinhle kakhulu. Phindze nasekuseni kusasa ngoba sibona nje ukuthi asesiniphe kancane nakusasa ekuseni bantwana nase bavukile laba lo bavalelisako ukuthi laba bahamba baphila njengoba la khaya saniphe amagama ngihamba ngiphila ngibuye ngiphile ngilala ekhaya ngivuka ekhaya kude ethi ngivuka ekhaya sengilala esibhedlela. So labantwana bawasho lamagama uzophela umnyaka. Nathi senidlile-ke live lapha senithandazile seniyabakhulula-ke bayahamba nokunye sitakukhuluma-ke. Siyambonga uNkulunkulu ngicela kuthandaza kafishane kunangu 30 seconds. Umuhle wena uNkulunkulu Babe, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Moya Ngcwele. Umvusile Jesu ekufeni. Wawukhona ukhona awuchubeka ube khona egameni leyise egameni lendodana nasegameni laMoya Ngcwele. Naku lokunye lesikwadiko ngawe uthatha tinkweletu isihlanu nje ngokuthi uthi multiplier start abuyaphi kwadla inkulungwane. Ngicela umultiply lokhu Nkosi enhlitiyweni tebadali ma-students bonke ema-stakeholders nabashayelako emgwacweni baphathi betikolo kumultiply lokhu Nkosi umbulele eminye imibono futhi lokunye akusiyo kwetikolo kuphela naba abaphathi betinkampani nabo bayabona ukuthi asingene kule covenant nange emakhaya kuzokuba nemisindo likhaya ngalinye liyakuthatha ukuthi nathi siyakuthatha lokho akusiyo kwesikole kuphela noma Nkosi singena ngelinceba letikolo. Siyabonga Babe live laseSwatini so vele ulibusisile sicale kiso siyajika nelulaka lakho luyajika ngoba eMaswati wathi akangayithandi imali akadle umculo. Siyabonga Babe siyawudla vele umculo ngoba siyalwe live lakho uthi lo ngayidla inyama yakho anathi ingadi yakho ude kuphila. Sibona Nkosi kuphila bese kusibalekela kodwa njalo sesiyabuyela sidla inyama yakho Jesu ngakho-ke siyamukela kuphile eSwatini egameni lakho Jesu amen.